这cos'è？ 这个是这个的一半，这个就是那绿色的那个草，再加上Dobbiamo metterlo dentro 鹅 là. 啊。你兄弟了？我喺中卫啊。好嘛？中午，一点半。你啊，对。来，好，那个嘛，冻两边。 Buona? 要去买啊嘛？啊不，阿姨那叫我冻凉。阿姨好，好，我知啦。你啊，我好嘛？啊，你收钱到包包起好啊，Questo è lo stampo. Bellissimo, guarda. Per fare Zawaway, no? Belli. Dopo vediamo come si usa. đi ăn xem kia mà lại thấy Mi accendo per fare a vapore. Prepariamo la cottura a vapore. Questo? Sì. Này, đi là chế cha. 我姐姐，chế cha. 这个粉红色的嘞。 Chế cha chị, đi in quê quê. Này, đi là chế quán này không? 哇呀！ Chế quán này chắc phải tổ một đi. Đi chị cha là 我姐呀。 đây rồi, ăn đấy. Ăn đấy. Ăn đấy. Chị cha. Chị cha. Chị chồng. Chị cha đi khoa. Một chút bia, cái bia à thôi. 啊，这内底用鸭遐。 Ồ à, có hộp bao. À là ăn tía. Cho tía. Cho tía. À, có thể trên đây ghi rồi không? Ai đi take cái biểu. 然后这个在排的时候啊，不可以碰到。Vô căng. Đi đầu trên đây bắn thôi.
这啊，无你是要叫伊做第一做呀？啊，无你这啊，要怎我问你？我才来看呀。好了，我要拿过去喽。Cottura a vapore.改颜色，改颜色的。在蒸的时候啊，哎，要打开差不多10分钟， 10分钟要打开一次，一次哎，检查。对，再下去，检查特别牢一点。那你留这什么？我去爆爆你隔壁的我来给你跑，对，因为做这个老大，你隔壁的我来跑，不要跑。啊，我不要跑，记得不可以开玩笑。对，阿姨，啊它这个花样啊，哎这个花样是什么？它这个叫菇啊，哦 ，cotton 是什么东西？ cotton 乌龟后边乌龟，乌龟。哎，龟呀，啊这个是瘦呀，这个是写瘦吗？哎，对，里面是瘦，因为它有个字呢是瘦，就 long life。 Quindi questa rappresenterebbe una 它 carta. 这里有个字有没有？这有个字， C'è anche scritto. 是这个是 long life 的意思。因为那个 Lunga cotton vita. 对 C'è scritto, c'è un carattere che dice lunga vita. Perché questo viene utilizzato per le preghiere che faranno sabato. Quindi non si può scherzare 哇塞，我 stare seri quando si fanno queste cose. Viene da. 对，它呀，就是你打开的，你整个过程煮大概20分钟嘛，那你这20分钟你大概要打开3次检查，那你就是你最后你要看它有没有熟啊，你打开之后你把它压，你把它就是稍微压一下那个皮，你压下去的时候它如果会再回来，皮会再回来，这样子就是成功就是 OK 了，已经熟了， OK，已经熟了对对。 Ok. 这个啊，你拍我这边哦。我有到位。阿哥一个，你这个啊，这边是比较 little 的，所以你要放这边 ，OK。然后放进去的时候，你要从中间先压。我阿姨说，因为你从中间压没有，因为它有内馅，对不对？对。你要压，然后它旁边才都会有内馅，不然的话不然你旁边都吃皮，你旁边都有吃皮。这样子。对，我知道。说的比较。等一下我要。经验。等一下说的比较好。等一下我要做是那边的，因为那个才是技术在那边。技术是在这里。有啊，哎。你看这。因为阿姨说那个啊，如果你做的不平均的话，不even的话，对，你在压的时候都会跑出来。啊。所以那个技术啊，这个多的部分就把它。这个是最重要的部分。最重要的是那个部分。哦，questo è già pronto。那个好了呀，阿姨。好了。这个已经可以吃了。对。它好漂亮的颜色哦。对啊。所以这样子大概差不多蒸30分钟。冇啦，30分咩嚟？炒就20分鐘。所以蒸大概蒸20分鐘。20分鐘。20分。要放量現在。
吃了，就吃了。可以吃了，哎，好了，这一点。Buono. 硬硬的。看一下这个。那个好吃。好吃吗？但是这个啊，这个东西不可以吃太多，不然因为它是没有 gluten 的，是糯米，所以胃不太好的人是可以吃的。平常啊，你出来以后，你包这个是，我来运动定了哈，哈，啊你来继续哦，可以了吧？阿姨过来，心怡，哎我们一起掰嘛。哎，好吃，好吃啊！嘿，耶，耶，好吃。你试试看吗？知道吗？你的手用一点油。那对翻面。翻面这样。对，因为这边比较丑，对，中间内压。Così. Sì, dai, Ok. Metto quello? Sì. Corretto? Sì, 不要再压，不要再压。不要再压，不要再压。Allora qua. Dai!我做的，是我做的。阿姨，今晚要做。哎呀，今天大阿姨跟四阿姨教我们怎么做那个炸蛙龟超贵，对。传统的方法。E谢谢你，谢谢你。Quindi la grande zia e la quarta zia Sì. ci hanno insegnato a fare questo particolare cibo, savagwe, che viene utilizzato durante la preghiera come offerta che viene fatta durante la preghiera. E quindi ha una rilevanza religiosa molto significativa e appartiene alla tradizione, alla cultura taiwanese. E lei parla, io non posso, vengo interrotto. 对，给就好讲 Che。cosa ha detto? 那跟你没有关系 Che 的。 che non关系? Va bene, allora grazie. 谢谢阿姨，谢谢。下一次我们做那个萝卜糕，对，菜头粿，菜头粿。对，菜头粿。下次我们要做菜头粿。蛋鸡嘞，下一次对。过年的时候，我阿姨说，过年的时候好。年糕也要学习。你会做年糕吗？阿姨，伊问你讲你会晓做甜粿无啦？哎，当然会啊。Anche quello. Mica io ho scelto. 伊讲 Un sacco di cose da 伊 imparare 讲迄伊嘛要学啦，伊讲迄伊嘛要甲你学菜头粿以后，嘛要搁学甜粿。Abbiamo un sacco di cose da imparare dalla zia. 有啦有。 Dà fastidio che parli l'italiano. Dà fastidio. E quindi la prossima volta impariamo a fare il daikon. Daikon cake. Voy 好，无伊也要走，也走。阿姨说年糕很难很麻烦，你要麻烦，那又要用力，所以她说你要做。在意大利我们用那个 polenta。quello faccio io. 好，伊讲伊做，伊讲好，迄粗重还伊做就好。 Una specie di polenta. È una specie di polenta taiwanese. 谢谢。 Fatta col daikon. Va bene, Ok, va bene, lo facciamo insieme. 一起做。好。
啊所以他都会，他都有对的，OK，专家专家，professionista del 顶个用来给钱的，坑那个年糕要这样子 che è 做， importante. Sì. Era professionista perché lei lo vendeva Sì. in passato, lo faceva per i clienti. Quindi. 是。 Benissimo. 我就卖家里，卖家。现在他没有力气拿那个了， Adesso non ha più la forza per fare questo particolare cibo e lo faremo noi. E allora salutiamo, ciao. 啥？阿姨，阿姨，谢谢，再见。